Včasih koga odsun pritisne in nobenega ni okol. Sem na travo pelješ ga in daš na hiter hlače dol. Opa, kaj pa se dogaja? Štop! Moment! In gospa, takoj mi dajte sitni dokument. Moram vam izreči kazen, ker ucun ste scal. Taka črka je zakona, 104 evre pokuštal. Otrok lula, lula kar na tla. Otrok lula, lula kar na tla. Otrok joka ne razume, kaj dogaja se. Misli, da v zapor bom šla, ker on lulal je. Žal pač taka so pravila, lahko svetujem vam. Tu je naš rajon, naslednjič pojte rajš drugam. Otrok lula, lula kar na tla. Otrok lula, lula kar na tla. Me pa Sporočilo smo dobili domov čez nekaj dni, da župan je rekel,